ba mama ba tata ba mpangi bemme wa makamuge luta kuna na est ya pays guerre ya ba Rwanda yina ke ya kutuba ve rébellion kubinga yo rébellion ve sambo kuna ba congolais ke ve rébellion qui va na congolais ke nous net gouvernement mais yina ke ba Rwanda mais kwisa boya ntire na RCD ndamu bikala bo sala CNDP ndamu bikala bo sala M23 ntete ndamu bikala bo sala M23 ezole batine nyonso bo me kotana gouvernement kwako yo ina mbe songa beno vende vigilant guerrier eke ya Félix Tshisekedi V bo salir Félix V ngezola ndi V guerre ke contre Congo. Donc pour vendre vigilance mutu nyonso nge mona suspect que sont en police ya kwenda ya s'occuper nandi. Ne faites pas justice beno mosi. Il faut que quand mutu konata na la police beno kabe mona mutu ya bola nkaka ya bemo mona tête ve songa ba service da beto ya renseignement mutu nyonso ko tellement mutu be tellement ntango musée vandaka parce que kona na ntwala mutu kutina ve